amogelesega mo Botswana thinking law ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong ya rona re a go bua ka molao wa tsa pereko. Pele ga re tsena mo kgatisong ye ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno mo ke tsetana ya ntlha mo puisanong ya molao wa tsa pereko. Selo sa ntlha ga go ta ko dipuisanong tsa pereko ke gore ke ohe motho o go kateng ke mmereki. Mmereki o ka bonwa ka tsela tse di harologaneng. Kgotlatshekelo ha e leba e thothomisa gore a motho ke mmereki e leba tumalano ha gare ga motho o go teng ke mmereki le mohiri wa gagwe. E leba gore mmereki o bereka jang, tiro e ntseng jang. E leba gore mmereki yo o duelwa jang le gore mmereki yo a o kgona go dira tiro a direla batho ba bangwe gore a duelwe kana o tshwanetse hela gore a bo a berekela motho yo o mo hirileng. Tse ke dikai tse di ka lebelelwang go supa gore a motho ke mmereki kana nnyaa, mme ga e se tsone tsotlhe ka botlalo. Kgotlatshekelo e kgona go lebelela dilo tse dingwe gape jalo. Go botlhokwa gore o itsewe ha tumalano ya gore a motho ke mmereki kana ga se mmereki ga go tlhokagale gore e bo e kwadilwe. E kgona go nna ya molomo kana e bo e nna e kwadilweng. Mme go kgothatswa gore e nne ye e kwadilweng gore motho mongwe le mongwe, mmereki le mohiri, a bo a kgona go itse gore se e leng gore ditshwanelo tsa gagwe e leng tsone ke eng le gore o tshwanetse gore a dire eng ka ha tumalanong eo. Mmereki mongwe le mongwe ha e le gore go na le tumalano ye ebile motho o supagala gore ke mmereki, o tshwanetse gore go nne le tumalano ya dilo tsa dituelo. Dituelo tse e le tsa se mmereki a tebeng a se dirile. Ka ga molaong mo Botswana, molao o itebagantseng le tsa pereko ke wa Employment Act. Ha go ta ko go tsa dituelo, molao o bua gore batho ba tshwanetse go dumalana gore dituelo ya go nna bokae ebile kwa go duelwa mo nakong e kae. O bua gore motho ga a ka ke a duelwa ko tlase ga nako ya beke ebile ga a ka ke a duelwa mo nakong e e hetang kgwedi. Ka go rialo batho ba kgona go dumalana gore motho o kgona go duelwa beke le beke, mme ga ba ka ke ba dumalana gore ha e le gore ke mmereki a ba a bereka a duelwa tsatsi le letsatsi jalo. Mme ebile ha go te motho o duelwa go heta beke ga a ka ke a duelwa go heta kgwedi, mo go raya gore motho o kgona gore a duelwe kgwedi le kgwedi, mme ga ba ka ke ba dumalana gore o tla duelwa kgwedi di le 5 kana di le 6 nako le nako jalo. Mme ebile ha dituelo di diriwa kana nako ya dituelo e dumalana, e tshwanetse gore ha nako ye e hela mohiri a ba a duetse mmereki mo malatsing a le 3. Sekai, ha go dumalana gore nako ya tuelo e tla nna beke le beke, letsatsi la bohelo la beke eo go tebe go balwa malatsi a 3 ha a sena go hela. Mme mo nakong ya malatsi a 3 ao mmereki o tshwanetse gore a ba a duelwa dituelo tsa gagwe. Go tshwana hela le mmereki o duelwang kgwedi le kgwedi. Ha a duelwa kgwedi le kgwedi jalo, o tshwanetse gore kgwedi ha e hela e be go balwa malatsi a le 3. Mo malatsing a 3 ao mmereki o tshwanetse gore a bo a duetswe. Konteng ha mohiri a na le mabaka a gore ke eng a sa duela mo nakong eo. Lebaka la gore ke eng batho ba sa duelwa ka nako e kgona gore e nne kgang ya motho o nang le boikarabelo jwa go dira dituelo a ba a lwala ka tshoganetso.
mohiri a ba a tshwanelwa ke go bata mongwe o tla bongata go thusa ka dikgang tsa dituelo mme a ba a sa kgone gore a mmone mo nakong ya malatsi a mararo a jalo. Madi a duelwang mmereki a tshwanetse gore a ba a duelwa ka nako tsa pereko ka letsatsi la pereko. Mme ebile mohiri ga a kgone gore a ba a duela mmereki ko go rekisiwang bojalwa ko nteng ga mmereki e le motho o berekang ko go rekisiwang bojalwa. Dituelo tsa pereko di tshwanetse gore di bo di diriwa ka madi. Madi e kgona go nna madi a tshwereng ka seatla kana e nna madi a e leng gore a go tsenngwa mo letolwaneng ko mabeelong a madi. Mme molao wa letella gore tuelo e nne e diriwang ka mo go teng ke ta go neela bontlha bongwe e le madi e be bontlha bongwe ke go neela e le dithoto. Mme dithoto tse ga e ka ke ya nna go heta 40% a dituelo tsa mmereki otlhe. Mo go rang gore 60% e tshwanetse gore e bo e le dituelo tsa madi. Mme dituelo gape e kgona go nna dituelo tse di dirisang lethare la madi mo go teng check. Mme jaaka re utule mo puisanong ya kgaogano ya madi a setšhaba go buile gore lethare le la madi la go tswa mo tirisong ka Ferikgong ngwaga wa 2024 mo go rang gore le molao wa Employment Act wa go tshwanelwa ke go hetolwa. Ha mohiri a duela mohiri wa kana mmereki yana ka bontlha jwa dithoto ka bontlha jo bongwe le madi, dithoto tse ga e ka ke ya nna bojalwa kana diritibatsi gotlhelele. Ha mmereki a hirilwe e bo a dira phoso a tsena mo kotsing a re sekai mmereki a hirilwe e le gore ke ene o tabong a isa dithoto tsa mohiri ko bathong jalo a bo a tsena mo kotsing a ba a thula motho yo o thudilweng yo ka ga molaong o na le teta ya gore a sekise mohiri le mmereki wa gagwe a bata ditshenyegelo go duela ba bongaka le go duela kana go bona dithuso ka go harologana mo gongwe ka ntlha ya kotsi e a sa tlhola a kgona go bereka. Mo go diriwa ka ga molaong ka gore molao o lebile gore mohiri o na le dipata tse di boteng go heta mohiri wa gagwe. Ka jalo motho o o golagetseng o kgona go bona sengwe se se botoka mo mohiring. Mme motho yo o tsisang kgang e ntseng jaana o tshwanetse gore pele a ba a kgona go supa gore motho yo o mo golagaditseng o neng a mo thula ka nnete ke mohiriwa, le gore motho wa mo sekisang a re ke mohiri wa motho o o dirileng phoso o. Mme ebile a bo a supa gore mohiriwa kana mmereki yo ha dira phoso e a dira kotsi a mo thula o ne a dira se a le mo perekong. Sekai e le gore motho o tsere dithoto tsa mohiri o ya go di isa ko jarateng ya ga boineelo, mme ha le mo tseleng a di isa ko jarateng ya ga boineelo a kere ke tiro ya gagwe a ba a thula motho. Ha go ntse jalo o tebe a supile gore mohiri le ene o ka bonwa molato. Ha motho a sa supe dilo tse pedi tse go raya gore ga a kgone gore mohiri a bonwe molato mo dikganyeng tsa go nna jaana. Mo gongwe mo ke batlang go bua ka gone mo kganyeng ya molao le tsa pereko ke ha motho a simolola tiro go santse go kanokiwa gore a o siametse tiro yeo le ko o berekang teng le gore a bone gore a ko a tabong a bereka teng go mo siametse mo go bitswang probation. Mme nako e tshwanetse gore e tsenngwe ha tumalano ya pereko e simolola, mmereki a simolola tiro.
ga go ka ke ga emela gore mmereki a simolole tiro pele e be e le gone go tsengwa nako ye ya tlhatlhobo. Mme nako ye ya tlhatlhobo ya harologana ha motho e le mmereki o go teng unskilled employee mo go sa tlhokagaleng boitseanape jo bo rileng gore go diriwe tiro, nako ye e kgona go nna kgwedi tse 3 hela. Kgwedi tse 3 tse e kgona go nna kgwedi tse 3 di lebilwe di tsewa nako e le nngwe hela kana di nna di okediwa kgwedi le kgwedi mme ha di lebelelwa tsotlhe di sa hete kgwedi tse 3. Mme ha go ta mo go ba go tweng ke skilled employees ba e leng gore ba na le boitseanape ebile ba rutetswe boitseanape jo bo rileng, bone nako ye ya tlhatlhobo ga e ka ke ya heta nako ya kgwedi tse 12. Mme nako ye e kgona gore e nne nako e lebilwe e le nngwe hela e tsewa kana e nna e ntšhagadiwa kana e atolosiwa jalo jalo. Sekai, ha motho ene yo o go teng unskilled employee a simolola tiro e be go te nnyaya re ta go lebelela le wena gore lebelele nako ye ya kgwedi. Mo nakong e pele ga kgwedi ye e hela, mohiri o tshwanetse gore a ba bona gore a o hetsa tiro a ba ko ba mmereki kana o batla go atolosa nako. Ha e atolosa o kgona go e atolosa kgwedi kana kgwedi tse 2 mme ga a ka ke a heta kgwedi tse 3 go lebilwe nako ye yotlhe. Ha mohiri a sa atolose nako ye a ba didimala hela nako e be e hela, go tsewa gore mmereki yaanong o setse a hirilwe ka semmuso ebile jaanong nako ye ya tlhatlhobo e hitile, ga e ka ke a tsosolosiwa gape ga e sena go heta. Mmereki kana mohiriwa o kgona go hedisa tumalano ye ya pereko mo nakong ye ya tlhatlhobo. Mme ha a hedisa nako ye o tshwanetse gore a bo a ha yo a tabong a hedisa nako gore a bue gore mo nakong ya gore ke tabe ke tlogela tiro. Nako ye e bitswa ka Sekgowa mo go teng notice period. Mme ha e le mo nakong ye ya kanoko, nako e ya gore go te ke tabe ke tlogetse tiro ga e ka ke ya nna ko tlase ga malatsi a le 14, 14 days. Mme go tebe go lebelelwa gore motho yo dituelo tsa gagwe ke dituelo tse di ntseng jang. Ha e le gore ke motho o duelwang beke le beke, o taba a tshwanelwa ke go ha malatsi one a 14. Mme ha e le gore ke motho o duelwang kgwedi le kgwedi, o tshwanetse gore a bo a ha nako ya yone kgwedi eo. Sa bogelo se ke batlang go bua ka sone mo kgatisong ye ke phiro kana khiro ya batho ba e leng gore ba na le bogole. Ka ha molaong wo wa babereki, batho ba nang le bogole ba kgona gore ba bo ba hiriwa, mme ha ba hiriwa jalo go bo go diriwa melawana e tabeng e itebagantse le khiro ya bone. Mme ga ke ise ke bone sepe sa melawana ye itebagantseng le batho ba nang le bogole mo e leng gore ga se siameng, ka gore ba tshwanetse gore le bone go nniwe go lebelelwe gore ke eng mo khirong ya bone se se ka diriwang gore ba kgone go bereka sente. Ka go rialo, motho wetsho ke lebogela ha o ne o na le nna mo puisanong ya tsatsi jeno. Ke ta go bona mo tsetaneng ya bobedi ha ke bua ka molao wa tsa pereko. Ke kopa gore le rate le amogane melaetsa ye ebile le letse toloko e bo le subscribe gore nako tsotlhe ha ke tsenya kgatiso e be le kgona go bolelelwa. Ke kopa le ntshale morago mo maranyaneng a Facebook ko Botswana Thinking Law le maranyane a Twitter ko BW Thinking Law. Mme le tlogele maikutlo a lona ko tlase mo go teng di-comments, le bue gore le anyile eng mo kgatisong ye, le batla gore ke bue ka ga eng, dikagelo hela tsa lona.
mme le kgona ebile gore le bola go ikwala gone ko maranyaneng a BW Thinking Logo Twitter le a Facebook ke tla le bona mo kgatisong e tala go siame.